nuko wihangana wiyumanganya nshuti menya yuko isi yose ibabaye wiganya cyane wirira cyane nshuti kumeze kose yushima Imana ko haraba kwifuza utesi cyamana nkamera muriya gira kwihangana wirira cyane. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka ndabaramutse kandi singomba gutebya ariko ndabakire. Tsabwira ati ni kuki wana tumanuka n'udupira twa bleu ndikumwe n'umuvandimwe amatsi misi nyuma y'amarido avuga ati no munsi nanje ngoma ngaragara imbere y'amarido. Rero murabona yuko amazi sikagandi hagezaho bikomera. Rero icyo mutari muzi nuko no mutipe nawe umuririmbyi nagiye kuvumbura karo umuririmbyi kandi akomeye cyane kandi abizi maze kumubona iyo mpano ayivise ndavuga nti vayo ingo hano imbere bigaragarize abadukurikirana bihera no muri Tarisisi Hope Ministry ariko siho bihereye. Nagiye kumbona afise ibikorwa byinshi amaze gukora byo guhimbaza no gutazira inyuma ebana afise ingabirano nyinshi cyane. Reka ndamwakire yitwa Wizo B tukuramutse. Ndabaramukije na jewe bese neza tugire gutya nawe abavandimwe turamukanye. Amahoro ibyo navuze nakubeshe canke n'ukuri hari ibyo wavuze biri byo n'ibindi nyene haba ari uburyo ki ubona ko tugerageza nayo gusa arakayoro vanze mu ngamazi ngo sigaga sese ino nzi musikiye mufise taranyishe bivuze ngo sipwabwana abaze sigaga harageze aho bikomera gukura imbere y'amarido kare waburi inyuma y'amarido. Nishimwe kuri jewe no shimana ko inyuma y'imyaka myinshi niyo nahaboneka n'akagofero nifunze isura itaboneka arumva naho ngende nkaca ngende ngenda afite aho no munsi rero nkabanyuze nagira ayo mahirwe yo kwisanga ndi hano dushaka gusangira bimwe Imana yaduhaye n'abakunzi badukurikirana ariko nyene wowe dukurikiranye muri kino gikorwa cya kano kanya ndashaka commentaire yawe kabisa. Ndashaka commentaire yawe. Urabona hepfo bagiye bona video z'abayiva n'abandi bagenda babikora manure comment uvuga ati wewe kabisa rondera yiva mugende mwicare wige usome cyangwa ati mwe nayiva muratwika cyangwa umunsi umwe batubwira ati muze muhure mutwikire hamwe abazibo. Ubwo rero nivyo muzosaba nivyo tuzobazanira n'abakunzi bacu. Nuko rero Wizo B muri ya gahunda rero abona banzaniye piano nini isumba yayindi twahorana hano ariko ntice kuguma hano nakano ndiko nda testinga gusa. Rero maze kubona umuvandimwe ayizanye TV ivayizanye ahubwo maze kuba ndayifise hano mbona yivaciye hano ndamutereka kuri micro abanza yiririmbira ko twumva bigenze neza. Ariko ndavuga niko Wizo B nawe impano yiwe atari kunywa akantu gusa asanzwe anaririmba reka ndamuzane hano kugira nawe agire akajambo abwiye bamukurikirana na cyane biciye mu nzira yo guhimbaza no gutazira. Ubundi bwo kino gikoresho kabisa urabye ni igikoresho kizima kandi gikijejwe kabisa. Ari uburyo ki uba wumva ngene kigutereka handi hantu mugane kikakumanura kikakuzamura kavuga ati uno munsi nubwo ntazi kuririmba reka ntume base ngenda nge nijojo mpagaze ariko nyine byumvikane muri ndiko ndagira kwinonana. Rero wewe uri umushakashatsi mu yandi majambo nyuma yuko nibutse akanugeze kuvuga mu minsi tubwira ati nyuma kumva yo kunyonga ikinga ngaza nkanyonga imoto ati ngiye kunyonga piano kare kare muracakibo akajya kandi je kankozeho ndavuga ati no piano bayinyonga gute no munsi ndavuga ati reka ndaho ukuntu banyonga piano ubu rero tugiye kunyonga piano turi kumwe na Wizo B aho inyuma y'amarido bari imbere y'amarido tutangura n'agasebe nikabye ariko munyemere manze mugire subscribe mwebwe mutari bwayikore
oyo uri nyuma y'amarido twamunyegeje nawe uyuzi arabamutsimbye muzande nyari bantu wumva uko hameze uyu wami nyuma y'amarido nimba byemera nakwipfukire mu reka tumuramutse gutya muramutse ukugo niwashaka kumubona twandikiye muri comment turamuvuga nyuma dushoje igikoma tumumanukane hari icyo byica mumanure gaha turamumanura nawe twetse vayo ariko rero uretse dukora igikorwa ubundi noneho turamuzana ariko cyane gose vandimwe ntaguma hamwe ikibazo urumva mutipe nzomubabwira mu minsi yamenyeye kuguma ari imbere ya kamera ubu ubona yitsimba kandi ntaguma hamwe arakubagana n'inyuma ya kamera aguma kubagana reka turirimbe rero Wizobi vora ni gwawe tugiye kugira ngo nawe wumve urumva hajya nabone na nyonga ikinga mva ku ikinga nyonga moto mva kunyonga moto nyonga imodoka ivyo byose mbona ngende nyonge piano uburon abantu bo nyonga piano nanje mve nyuma y'amarido mfata miku amazi sigaga Mino misi turi kuja turabikora niko umunebuza ngo amazi ngo sigaga ndi yavuze ngo muno misi ngo turi kuja turabikora Mino misi turi kuja turabikora byose turabikora kandi bigenda neza cyane gahunda ziba zimeze sawa cyane gose kabisa amazi sigaga kandi amazi sigaga kandi harageze aho bikomera byakomeye kabisa yakomeye kabisa ngoma ndiko nakira amakomantere y'abantu hano rero umuntu yatwandikiye avuga ati muvandimwe Wizobi twara tumwumva ubu turamubonye ariko ubushize sinamubaheretse sinamuberetse kubushize naze numva kubushize ninjiye nambaye akagofero ntibambonye neza ariko urabona mani ni hatari nakaza mutwe ariko nyene bera nabyiza ko tugira gutya tukanabonana n'abakunzi bacu je mbonye comment ngira ko ndayishura cubambwira ati nawe ababemera cyane se muri abantu bacu none ahubwo cubaza ahubwo cubambariza kano kabazo nze ngume imbere ya kamera cyangwa nze ngume nyuma y'amarido ubwo muravyumvise twandikira ikibazo cyanje kivuga ngo ngume nyuma y'amarido cyangwa ngume imbere yayo agume hano imbere y'amarido cyangwa subira inyuma mbona umutipe yagukoreye mu ngata avuga ati nagumino umutipe nawe arikora reka tugende sawa muraza kumva impinduka amazi sikaganza niko kanya kawe rero kugira ngo ubane natwe cyane se uhimbazanye natwe mu kwimbaza Imana none muziho ushobora kuba hari ukuntu mujya mu kuba tuno tuntu reka ino ndirimbo ndayitura abantu bose badukurikiye kuri channel ya Francis Hope Ministry TV n'abagenzi bacu bagenda badukurikiye ko byazabwira ati tubane nawe indirimbo tuvuga ngo hiyo mu gihugu cyawe hari umugororotsi yitwa Yobu iyo ndirimbo kwa buyizi uve hazo dukomera amashi mu bintu bigende neza cyane iyo mu gihugu cyawe hari umuntu yitwa Yobu yamukiranutse utunganye Yobu yubahaga Imana akirinda ibibi byose yamukiranutse utunganye sawa iyo mu gihugu cyawe hari umuntu yitwa Yobu yamukiranutse utunganye Yobu yubahaga Imana akirinda ibibi byose yahawe umugisha n'Imana uwo mugore we aramubwira Yobu ati watutse iyo Mana maze nawe ukipfira Yobu aramubwira navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka uwo mugore we aramubwira Yobu
iyo mana maze nawe ukipfira yo baramubwira navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka ushobora kuba uri mu kibazo hari abantu baguca intege bakakubwira ko Imana itakwitayeho ariko Imana nyiramahoro yoyo izi akababaro kawe ugira izi ubuzima ucamo izi ntambara urwana izi misozi uriko niyo mpamvu ari Imana iteguye kumanuka ikaza ikagutabara ntugatega amatwi abantu baguca intege Yobu icyamufashije kugera ku ntsinzi yiwe yirinze amajambo y'umugore ariko muremesha akamuca intege ya ariko Yobu yihangana imibabaro yose Imana imushira ibyo yatakaje inshuro imwe Imana yabikubye inshuro igihumbi babimusubiza abana beza yabuze Imana yamuhaye abandi beza byikubye kangahe nacyo bitwaye ibyo watakaje nacyo bitwaye ibyo wabuze ariko ngubwire ngo mwijuru hari Imana navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka ya kombona ubabaye mwene data guhora ubabaye buri munsi nziko hari byinshi bikuremereye cyane ariko wihangane ndetse nuko hari benshi uzubona mu maso yabo hakeye atari uko bamerewe neza kombona ubabaye mwene data guhora ubabaye buri munsi nziko hari byinshi bikuremereye cyane ariko wihangane twese nuko hari benshi utubona mu maso yabo hakeye atari uko bamerewe neza nuko wihangane wiyumanganye nshuti menya yuko isi yose ibabaye wiganya cyane wirira cyane nshuti kumeze kose jushima Imana ko hari abakwifuza utesi cyamana nkamera muriya gira kwihangana wirira cyane wiganya cyane nshuti ukumeze kose jushima Imana ko hari abakwifuza utesi cyamana nkamera muriya gira kwihangana wirira cyane wiganya cyane nshuti ukumeze kose jushima Imana ko hari abakwifuza utesi cyamana nkamera muriya gira kwihangana kandi wirira cyane wiganya cyane nshuti ukumeze kose jushima Imana ko hari abakwifuza utesi cyamana nkamera muriya gira kwihangana urashobora kubabaye nuko ushobora kufungura rimwe ku munsi ariko hariho abandi n'iryo rimwe ku munsi bidakunda bama biteze ku buzima bwawe bugiye kurangira urashobora kuba wiririra kudafise ibirato byo kwambara
ariko wibutse ko abatagira n'ikirenge cyo kwambara ico kirato. Mu yandi majambo ibyo we ubona ko ari nk'ikibazo, hariho abandi byobera nk'inyishu. Wirira cyane, wiganya cyane ukomeze kose, ushima Imana ko hari abakwifuza, utesi cy'amana nkamera nk'uriya, gira kwihangana. Pore pore pore. Wirira cyane, wiganya cyane ukomeze kose, ushima Imana ko hari abakwifuza, utesi cy'amana nkamera nk'uriya, gira kwihangana. Wirira cyane, wiganya cyane ukomeze kose, ushima Imana ko hari abakwifuza, utesi cy'amana nkamera nk'uriya, gira kwihangana. Wirira cyane, wiganya cyane ukomeze kose, ushima Imana ko hari abakwifuza, utesi cy'amana nkamera nk'uriya, gira kwihangana. Imana usenga iri ku kivi, kome dusenge, kome dusenge gusa, kome mu masengesho, niyo yonyine yaguhamagaye kandi nizo niyizi icyo ugomba kubigendera, kigomba gukora ku buzima bwawe. Imana iragukunda, Imana ikwitayeho, Imana irakwitwararitse. Ayayayayayayayaya, turavuga Imana, turavuga Imana, turavuga Imana. Imbwa yakura Abisirayeli muri Egiputa ikabambutsa ikiyaga gitukura, ni Imana. Azamuka umudugudu asakuza uti bagenzi, muye na Mesiya, nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka musha, hahandi mwari muzi narahindutse. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka musha, hahandi mwari muzi narahindutse. Ya 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 ya. Uyu mugore yahengeranga abandi bavuye kuvoma n'akaja kwiriba kuvoma. Ubwo Yesu rero yamusaga ko ari rya riba, bakorana ikiganiro cyabo, ikiganiro kiza cyane. Imana igusanga ikuganirize, Imana ikuvugisha ku buzima bwawe, aho wagenda winyegeza utinya, wakire gukomera no gushikama, wakira imbaraga. Uwahuye nawe amuhindura identity akaba mushaje. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka musha, hahandi mwari muzi narahindutse undi musha. Washaka kumukomera amashyi uwo mwami? Yesu gira neza mwami, urakomeye. Umva Imana. Ririmba kano kantu umve. Mana we,
mana we mana we mana we mana we urakome ako gusa aha mana we mana we mana we mana we mana we mana we ha urakome mana we mana we mana we mana we mana we mana we urakome mana mana we mana we mana we mana we mana we mana we urakome hayi mana we 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 ha urakome nibutse dashe ya Solange umukobwa wacu ha atwe acha yo 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 mana we mana we mana we mana we mana we mana we urakomeye mana we mana we mana we mana we mana we mana we ora ayi mana we 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 urakomeye mana we 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 tuvuga imbaraga z'Imana ni Imana ikomeye Imana ikomeye Imana ikomeye sawa iyo mvuga gukomera kw'Imana hari ibyo mba nibutse we hari waririmbye ngo hari impamvu tutamba haryo tuba twibutse yego uracari yamana ivuga bikaba uracari yamana tegeka bigakomera uracari yamana ivuga bikaba uracari yamana tegeka bigakomera uracari we uracari yamana ivuga bikaba uracari yamana tegeka uracari we uracari yamana ivuga bikaba uracari yamana tegeka bigakomera turanga twumve turanga twumve turanga twumve aha aha sidakumva neza zamuka ya Samuel Press akubwira ngo uyu mwaka imiryango y'umugisha wawe yugawe yuguruke sawa warakoze mana ya warakoze mana yacu warakoze mana warakoze mana ya warakoze mana ya warakoze ushemezwe mana yanje ushemezwe mana warakoze kuturinda wa mana we turagushimiye turemeye ibitangaza wakoze warakoze mana warakoze mana sawa iyo Kalvari iyo Kalvari
iyo Kalvari, 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 niho ibyaha byacu twabikuriwe Yesu yapfiriye ibyaha byacu hariya i Kalvari, iyo Kalvari, iyo Kalvari, Yesu yapfiriye ibyaha byacu nawe iyo Kalvari, 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 Katonda wange, Katonda wange, pokea roho yangu, Katonda wange, Katonda wange, Katonda wange, pokea roho ni wangu, hey, Katonda wange, Katonda wange, Katonda wange, pokea roho, Katonda wange, Katonda wange, Katonda wange, woo! Yeah. Katonda yewarema, urwa gutambirwa ma, turaguhimbaje kuri Imana, aya mashimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe Mukama akira imitima yacu, turaguhimbaje, umva Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza, ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza, ni Yesu mwami, Yesu yaduhamagaye
kandi agambiriye kutugirira neza. Ndagomba ngo duhimbaze Imana aho uherereye. Sawa, urashaka guhimbaza Imana? Ndiyo, yego we. Ushaka gutambira Imana aho uherereye? Twagiye, twagiye. Aha, ndarura gatatu dusimbuke twese. Twagiye pianist. Aha, twagiye. 1 2 3 go. Dio, sawa sawa sawa. Tuzamuke wa musozi wera, tuzamuke wa musozi wera, tuzamuke wa musozi wera, tuzamuke wa musozi wera, tuzamuke wa musozi wera. mwite Wizo B. Ubu muramubonye, mumbarire akume inyuma y'amarido canke aveyo tube turi kumwe imbere yayo, mutwandikire. Ariko uriya mutipe man, uriya mutipe amubitaniye bifu kabisa, akuma avuga ngo hari no gusubirayo. Erega arabizi ko nawe abano bantu bahano babanye neza. Arabizi reko ndamutse nkwamiye nga aca kwamira hari. Aravuga ati rero umuvandimwe garuka. Humura muvande, humura ndacyari hariya inyuma y'inkuta ariko se mugasha. Nuko rero reka tubasezere, tubashimire, twabanye neza muri kino kiganiro cacu. Twakiriye Wizo kuri no nshuro, ariko ndizera ko n'ikindi gihe tuzoba kumwe kugira ngo tubandanye tugaragaza impano Imana yashize muri twe. Ndaceshe no kugira dushobora kugufasha aho dukurikirana muri kino kiganiro inyuma y'amarido ya ntawe mvuka kabisa. Nawe mvuka atubanza gutanga akantu atwebetana hano atucanya ahantu tugaruka tuvuga duti ahantu inyuma y'amarido rakwiye. Ubu aracipima arabe kakwiye. Muratwandikana muri comment muti wari inyuma y'amarido ni sawa, agumeyo nawe canke tubigeze gute? Bace bakaba wari inyuma y'amarido apfeyo, bari imbere y'amarido n'abasubira. Ariko Wizo B tugushimire. Yani je kubashimira, hari igihe ngene mba ndi hariye nyuma nkabona mukora bivaye n'ibyo mba ndimo nanje nkumva hari uko nosimbuka ariko ngasanga nyene ni kibazo. Rero nije kubashimira kuba mwinyumviriye ko nanje no imbere y'abakunzi bacu bakanyumva bakanambona. Nanje ndabishimira cyane, ariko niba nawe hari uko wishimiye kuba waba nanje ngaragaye hano, jewe ndeka ndakwisabire comment uyandike. Ijambo uvuga ntajyo nzi, gusa ndagomba kubona comment ya buri muntu wese, kandi uko imeze kose nukuri tuzoryoherwa cyane. Mwaraheza. Sante sana, tumenye nyuma y'amarido mone imbere y'amarido yabishoboye yitwemwe neza canke byangiyehe, aho byangiye mubwire, mwandike muri comment mubwire uti wana kosora hano hameze ukunuku, canke uti wana courage kabisa komerezaho inyuma y'amarido ndaje ntereke yundi mutipe navutse akomeretseyo. Ariko Wizo B tube tumufise hano
reka ndabashimire reka ndabashimire jewe ndazibura cyari ngaha jewe ncafata inzira nsubira iyo nazire mfata nca ntaha nagomba gutambira Imana ndabihejeje isigaye ugubwo neza cyane je bye bye ndagiye asante sana comment yanyu nizo ngarura hano ataruka ariko ngine ndagiye duce dushimira uri nyuma ya marido no botu ativuze isira cyo tutarivuze prote turakingiwe nari nyoboye kino kiganiro ndabikibanure ndabivuze kugira ibihe byiza bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.